namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm today Carola Shonge Rangani. Loyi nga ta hi King Linga of course na NC. Na statement of course xi nga fika xi endliwa swa ka Gaza TV. Swa ka Gaza, yeah, eka Gaza, sorry for that. Yeah. So, ka sungula of course ra ti 9 ta June ku na post lexi nga rhanganga fa yi tsale post timbirhi so hi ta sungula hi leyiwani so hi ta kha hi zama ku va hi analyze mhaka leyiwa so ni ta sungula ni langutisa hi analyze ni makumu ni ta tlhela ni hlamusela if reaction leyi a yi ri necessary na, okay. So i fika tsala ku mina ha munhu zonda mi ma na le henhla ka matshuka mi nge ni endli nchumu mi ta twa ku thotha including na wena u nga tsala leswi, okay, including wena ni nga tsala leswi so hi fika hi cheka ka statement lexi nga tsariwa laha hi munhu wo karhi hi fika hi vona ku xi fika xi tsariwa ku he's simply the genius of this game. Looking at how he pulls features with female legends of the game such as Manflo na Vuyelo vhete leswaku hayi la le hensi munhu loyi ni nga zange ni ya kun'wana kun'wana because a na ha swi tiva ku i tirheni na Manflo na Vuyelo and then hi se loko hi siya ka statement xa number 2 la hi vhete hi confirm laha a nga fika tsala ku he went on to work with one of the most hated female artists ka Gaza ku nga Shonge Rangani, okay. He came back with a hit Chauke. Hated or not, she got impact eka Gaza. Leswi nga fika tsala swo kwala. So hi yona mhaka leyi kwatisaka Shonge Rangani yaleyo kwalano. So in overall Shonge Rangani i kwatisiwa hikuva a vurile ku wun'wana wa vanhu lava zondiwaka ngopfu so before hi kota ku hi analyze mhaka leyi a hi tlheleni hi ya ka statement lexi nga le henhla I think lexi vheta xi clear leswi ni swi vulaka laha ya la nga faka tsala ku leyi most hated artist hi ku ya hi switatimende swa valoyi leswi nga swi tsarisa swona kwalano before hi dzika kwalano or hi nghena hi vuenti a hi tlheleni ka the original post. So the original post of course yi tsariwe hi swa ka Gaza eka Gaza ma yi vona mhaka leyi so post leyi khale ngopfu yi tsariwini le mi ta tswa loko sweswo ho hi langutisa a swa ha ri kona swa Shonge Rangani because yi vi editiwa swa ha ri kona so hina hi timenemene hi ya ka view edit history la ku ya hi ya langutisa i statement lexi Shonge Rangani xi nga n'wi kwatisa ngopfu okay, yeah, as you can see swa ha ri kona kwalo loko hi ta ka history a kota ku swi vona hinkwaswo ya hi ta tirhisa lexi xi nga tsariwa hi Friday so in overall lexi a ri ku swi endleni la a ri karhi a themendela inani Hennessy la kha kombisa ku i marketing genius and stuff like that ma yona mhaka leyiwa then a tlhela kombisa ku endle yena na family ya yena like his wife va the brand and stuff like that then a tlhela kombisa ku i endle ku nsati wa yena a rhandziwa swinene ma yona mhaka leyiwa a tlhela kombisa ku a nga tshembi ku ri nsati wa yena a nga va kha a zondiwa hi like more than 5% wa vanhu la ka Gaza ma yona mhaka leyiwa. And then hi tlhela ka statement xexa of course hi lava ngopfu xona laha nga fika kombisa ku i tlhela a vuya of course a famba a tirha na yin'wana ta artist leyi yi zondiwaka swinene la ka Gaza leswi a nga a swi vurisaka swona sweswo and then va vuya na hit ya Chauke, okay. So Master T i wrong or i right now so laniwa swi a little bit confusing because ni ngo is partially correct hikuva like Shonge Rangani kahle kahle a nga zondiwi ngopfu as an artist i zondiwa as an individual ku nga ri okay is on a personal level ku nga ri hi side ra music ya I think swi kahle kwala and then swi ndwa ku Shonge Rangani zondiwa of course timhaka to after loko va hambana na Sibala Prince Rangani laha hate ya yena yi nga sungula ku va koho kwalano after loko va hambanini vanhu sa va n'wi hlasela a va n'wi hlasela swinene because vanhu vo tala va side na side ra Sibala Prince Rangani na the new wife a mani tiku why mara vanhu vo tala somehow va hetela vanhu leswi mi kuma ku va yima ngopfu na Sibala Prince Rangani na the new wife so loko Shonge Rangani a endla swin'wana or a bifa evidence yi kona kwala ka channel munhu a ti-video leni va Shonge Rangani kha bifa vanhu va n'wi hlasela va ku a nge se hila so Shonge Rangani wa zondiwa yale effect Shonge Rangani wun'wana wa vanhu a zondiwaka swinene mara ni voni na ku i zondiwa ngopfu on a personal level not as an artist ya hi leswi ni nga swi vurisaka swona sweswo so Gazala yes i partially correct statement a nga xi tsala hikuva Shonge Rangani i zondiwa ngopfu on a personal level and ka statement lexi ni tlhela ni tsakisa hi laha a nga tlhela fika tsala ku hated or not she got impact eka Gaza ma swi vona like i kombiseni ku yes Shonge Rangani wa zondiwa mara i na impact ka Gaza yena i na impact i ntiyiso sweswo i na impact ma vona mhaka leyiwa so and then of course hi tlhela ka statement leyi most hated artist
a yi hanyeli ku binga tinguvu, yi na personal number, yi na pension fund, yi na medical aid, yi na xitandi xa yona, yi na le kaya, yi na vana va yona, yi na car. So Master Thierry yini in overall xi nga rhanga ni overreacted ka mhaka leyi mani se swi ri ku hlamariseni ku what's happening ku zini zama my best ku va ni lavisa mhaka leyi ku yi sukele kwini and why, so xi nga rhanga ni overreacted ka this matter. A swi nga ri necessary yo swi ze swi n'wi kwatisa ku fika laniwani ne at all ku la ntiyiso. So of course laniwa yo tlhela a reference ka swi nga ku humeleleni kombisa ku like a hi yena nga landza Hennessy hi yena nga n'wi approach ku va kota ku endla music and stuff like that. Ma yi vona mhaka leyi swi mi ku ba pause mi kota ku hlaya. So mara in overall xi nga rhanga overreacted because wa zondiwa luwa maybe a nga va a endla xihoxo nyana loko a swi yisa hi side ra an artist a nga swi vula a nga hi ku swi humelela ngopfu swi nga rhanga na zondo swi le ngopfu ka personal level na yena swi nga rhanga wa swi tiva na hi sweswo. Ku na ti-influencers to tala swinene loko ni lava ku tshama ni nghena ka TikTok ni ta kuma ti-influencers to tala swinene ti n'wi zondaku na vanhu va n'wi zondaku in general va hlayeni swinene, mara a va n'wi zondi hi side ra artist, va n'wi zonda hi side ra personal level. Ma yi vona mhaka leyiwa. However ni ve ni vona ku na apology le ka page ra swa ka Gaza i fika kombisa ku mi byela mhani xongo ku ni te sorry ku vula the most hated female artist. It was never my intention ku yi onhela siku, more especially hi Sunday. Okay, leswi ka fa kombisa swona, mara in overall mina loko ni langutisini I think xi nga rhanga ni overreacted hi ku a hi xihundla wa zondiwa ku va ku mara a swi le ka va-artist ngopfu swi le ka personal level. So ma yi vona mos mhaka leswi xi nga rhanga ni overreacted ka this matter hi leswo. Mundzuku na mpundzuku la hi violence tintswana letiya. I love tintswana la. Yeah? Mama va ri va love tintswana. It's fine. Loko ku ri ku wa mi lavi tintswana wena mhana wo mi ta wu hutela ku nghena swigevenga. Hi n'we mi nga ta vukula mi ku hu wa na mi lavi tintswana.